Бачаҳо азиз, салом алейкум. Шумо дар YouTube канали Сомонавтои номи Фазлида. Канали мо ҳамаш дар бораи бизнесе. Агар шумо рафора ки стоби пул шаве, мошин харид, фурӯше, моро бояд тамошо кунед, поддержка кунед. Барои ки дар ин серия мо минимум кор мекунем 1 миллион рублей. Шумо представить кунед, дар як серия 1 миллион рублей. Дар ёдтон боша, охирин бор мо харида будем Kia Optima дар 750,000 мошина мо соз кардем. Мошина уже фрухтагие мо. Мошина соз кардем дар 20 рӯз бачаҳо. Ҳозир мо дар шумо музика карда, видео карда нишон медиҳем, чӣ мошина соз кардем, сабират кардан, разбират кардан, чӣ запчастҳои арзон харидан, чӣ запчастҳои китайски кати мошина сабират кардем. Ҳамаира нишон медиҳем. Бачаҳо азиз, 1 ноябр мо кардем дарси мошин бизнес. Агар шуморо фора ки мошин бизнеса ёд гире, дарси моро мехаре, и шумо мешед просто профессионал. Ай беғарзи дарси мошин бизнес мо дар шумо нишон медиҳем ки автосервис. Автосервиси мо дар 3 моҳ ай 3 миллион зиёд доход овардагӣ. Мо дар шумо мегӯем ки чихел автосервиса ҳуй мекунӣ, чихел аренда мегирӣ, устов, клиент, общий секрети автосервиса дар шумо нахл мекунӣ. Ай беғарзи мошин бизнес, автосервис мо дар шумо нишон медиҳем ки чихел шумо метавонед мошин харид, аренда сдават кунед. Мо дар 3,5 сол ай 30 мошин зиёд харидагием барои аренда, барои мошин, аренда барои такси бачаҳо. Ҳамаира нақл мекунем. Шумо якта дарс мехаред, ё 20 бизнес мешед. Ҳозир гапа бисёр намекунем. Тамошо мекунем ки чӣ мо Kia Optima-ро сабират кардем, баъда ин мерем 3 мошини дига мехарем, мефурӯшем. Короче, бачаҳо азиз, раҳмати канал ки моро тамошо мекунед, поддержка мекунед. Акай Макс, салом алейкум. Акад бугун барои ки тира давоно дар кадр нишон додагӣ набудам, барои ки ҳар дафъа видео вақти стар шава гапамро сар мекунам. Запчастҳоро ты харидагӣ, биё ты бегӯ ки дар чанд сум запчаст хариди, чихе эконом кардӣ, полни бародарро ёд те ки чихе бояд запчасти арзон харам. Ёкнем бачаҳо, вақте ки шумо меред запчаст харид, запчастҳоро чихе харидагим, ай ҳама нархи арзон чизе ҳаст дар ами Россия, ҳамтари запчаст харидагим. Вақте машина шумо фурӯхтание, шумо бояд максимум эконом кунед. Ай автозапчаст магазин запчастора ма харидагим китайский плюс бо дефект дора. Ҳозир мо дар шумо мефаҳмам. И капота вақте ки ай дига шаҳр иҷа меёран, Екатеринбург, шаҳри мо, мезанан ами лавоша каҷ мекунад. Кам-кам каҷ мешавад, крыло каҷ мешавад, дарош мезанан дефект мекунад. У запчаста мо мехарем бо 50% скидка мекунад. Масалан, капот места 25,000, мо капота харидем да 16,000. Крылоро ҳозир мегӯм хандатон мегира. Места 30,000 оригинальни крыло. Ман крылоро харидагим 1,500 да иш додам, 1800 сум додам да у крыло. Ёкне, дарош, я дараш 16,000, дим дараш 14,000, у дараш 9,000. Зависит мекунад ай дефект. Дефект чиқа калон боша, ҳамқа нархш арзон мешавад. Плюс бо китайски фаромӯш накунед. Зазор монда намешавад дар ин запчасто. Фикр накунед ки мошин зазорош идеалӣ мешавад. Барои чи? Барои ки китайски плюс бо дефект дора лавош ҳар ҷош задагӣ. Устои мо бисёри баъд азоб кашидаг дар чӣ? Азоб кашидаг дар крилои қафош. Барои чӣ? Барои ки сахти баъд задагӣ буд, мо алиш накардем крилоро, эконом кардем дар ҳамиҷа. Крилоро ай шпаклёвка форма кардагӣ. Ҳама ҷош форма. Биё қарибтар, биё зазороша нишон бидем. Ниёк не, зазор барои чӣ плават мекунад? Барои ки запчаст китайские бачо, запчаст китайские. У дари дигариш ҳам нишон бидем. Ина нигоҳ кунед. Иҷа калонай зазораш. Иҷа омада уже майда шидак зазорош. Плюс мо дарора гирифтем, шумоизоляция кардем ки дар слишком сабуки, баъд вақти мепушим мефаҳмем ки дар китайские. Ин иҷа шпаклёвка ина, видесте? Полни шпаклёвка. Бо да у параш тарафи бак да вообще 2-3 бор усто переделка кардак, барои ки ҷои бака форма кардан қиин да.
формара мекуна, личока мемона, бо вайрон мешава. Гирифт чанд бор айсар кардак. Ну что ж, общая сумма мо до запчас шида 150,000. Бампер оригинальный, дига хамаш китайский. Барои чи бампер оригинальный оз мегум. Вақти мошин да тарафи шумо омадеста, шумо миёи мошина мебинед, зазори бампер ҳамаи ми хушругира нишон метиҳад вақти оригинальный боша, китайский набоша. Фарош китайский дубликат, туманкош ҳамаш китайский ай, решоткош китайский ай. Общий нархои запчас полностью қатъи ҳамин меличош мо да ғалтак 150,000. Ман ҳисоб кардам, агар ман запчасти оригинал мегирифтам, ма да 4 дараш 200,000 да меғалтак. Ну, шумо представить кунед чанка мо уже эконом кардем. Агар ҳамаи запчастош оригинал немештак, 500-600,000 рубл мо запчаст мехаридем. Мо аи мошини чи фоида ҳам намекардем, гӯям мешавад. Барои ҳамон мо полни мошина китайский запчаст собират кардагием бачо. Макс, бо чӣ гуфтем? Устои мо дагҷош азоб кашд, ҳама сахт запчастое ки ту оварди, ҳама арзон дар Россия, мегӯем ки китайский хоки сиёра 10,000 мондан ганда азоб кашдан. Ҳозир мо кадрша мемонам, видеоша мемонам, чихе загрун тават кардан, чихе крылои пеша рехтават кардан, крылои пеша часпондан, мошина сабират кардан, я бори дига да одамон нишон метиҳем ки ин кора ба даҳан кардан осона, а в реале устои мо ганда азоб кашдан бачаҳо. Ҳозир дар шумо Макс мегӯяд ки дар чанд сум устои мо ин мошина соз кардаг. Бисёри шумо мегӯяд ки яка фазин ту дори автосервис дар ин мошина арзон меғалта, шумо хато кардед бачаҳо азиз. Ҳозир Макс дар шумо ҳамаша мега Макс ҳисоб кун ки чанд сум ин мошина фурӯхтагиша мегӯи. Дар охири видео чанд сум ин мошина дар мо ғалтида. Қатъи ремонт, запчаст, эвакуатор, чанд сум мо савдо кардем. Полни ҳамина бигӯ. Ёк не бачо. Мошина мо харидем да 730,000. Да 730,000 мо мошина харидем. Эвакуатор гирифтак сразу 20,000 мо да эвакуатор додем. Усто гирифтак 180,000. И просто так нагирифтак 180,000. Азов кашдак плюс краскаи мошин трёхкомпонентаи хитон медонед ки азовай. Запчаст шидак 150,000. Мошин мо да ғалтид 1,80,000 рубл. Агар мо сабират мекардем мошина оригинальни, ҳамаша запчастош. Мошин мо да меғалтид 1,600,000. Уже нархи бозор мешдак бигӯям мешавад харид. Барои ҳамон мошин мо да ғалтидак 1,80,000 рубл. Усто гирифтак 180,000. Ҳозир чиш мондагиай? Мекини ки бояд баранд. Чиш мондагиай? Ҳозир мошина мо уже қатъи автосалон договор кардагием, мо да уже задаток додагием, мо барои оборот вақте мошина мемонем, сразу мо да пул наметиҳем, барои ки мо постоянно қатчон кор мекунем. Ҳозир чӣ мондагиай? Камтар бо я бори дига зазорша мемона усто. Камтар ҳаракат мекуна ки максимум қариб шавад зазорош. Идеалӣ намешавад, но қариби идеал мешавад. Ду сидении пеша бо мебарем, медузем, барои ки вақти ДТП да сидени да подушкаи безопасность бромадай. Ҳамура буда духтан дар кура, подушкоша да ҷош мемонанд и всё ҳамиқати. Макс, я борига дар бораи дарс бигӯм. 1 ноябр бачаҳо мо касем дарси мошин бизнес. Дар ҳамин дарси худ мо мегӯем ки чихе мошина арзон мехарӣ, чихе проверка мекунӣ, ай кадом сайт мехарӣ, чихе шумо бояд успед кунӣ, якм рафта вай мошина харӣ. Бо Макс мегӯяд ки чихе запчастои арзон, дар бораи запчастои арзонам дар шумо ҳамаша мефаҳмонем. Мо мефаҳмонем ки мақсад чихе шумо бояд мошина сабират кунӣ, шумо дар мошин биғалта арзон. Ҳозир ягон кас бина ҳамин мошина намегӯяд ки ҳамин мошин мо да ғалтидак 1,80,000. Барои ки нархи ин мошино сар мешаванд, инам хеле састаи, инам хеле пробеги майда 50,000 қати 2 миллион ада автосалон. Макс, и ҳозир мечта таксистай. Ту представед ки дар мошин бизнес ту метавонӣ ин мошина нафурӯшӣ, худут ҳай карда гарди. Бачо, метавонӣ минимум 2 сол хитон ҳай кунӣ дар такси. Баъд 2 сол дар болош бо 200-300,000 дига кор мекунӣ спокойно. Ҳамхаста? Тариф комфорт плюс гирён кардем. Макс, ту просто красавчики, барои ки сағира медонед чихе эконом кунем. Дар мошин бизнес бояд максимум эконом кунем, при бисёр кор кунем. Максимум бояд кор кунем. Ҳозир мерем 2 мошини дига мехарем оптом и дар бораи вай мошино мо нақл мекунем. Чӣ гуфтӣ? Рафтем мерем ҳозир 2 мошини дига оптом мехарем бачо, баъд бо давоми видео тамошо кунем. Дар охир ҳисоб китоб мекунем, мегӯем ки чанд сум мо пул кор кунем. Всё, переходи фирми. ҳамада салом алейкум. Я бори дига омадем оптом мошин харид, 2 мошин харидестем. Ая одам срочно пилаш дар курай.
نمیدونیم برای چی نو سروشنا فروختستم مودا هر دی ماشینشه خودی ما خرید یه ماشین دیگه می‌خریدیم 20000 سوختیم ما اونجا نو ما زیق نمیشیم دا او اومده مینا ماشین خرید اوزی 2-3 برابر پلی و 20000 را میبریم نیوکنی اوپل استرا جی 2012 اتومات 1.6 شevrolet lachetti 1.6 مکانیکا کوزف universal برای بارکشی را این ماشین زورای همه این ماشین میخره این برای گشتن خودی آدمه نوشتش نرخش عدل نمیدونیم نرخشه هر دشه میگه 900,000 نه در 900,000 ما نمیخریم برای که ما تیار نیستیم خیلی پول دادن برای ماشین را 820,000 обшит ценаشه هر دی ماشینا ما سودا کردیم با تالشینامیر دیدیم داش ما نشون نمیدیم تالشینامیر уже بعدی همه در زدگی همین تالشینامیر просто коротко تیز نشون میدیم میبریم مویکش میکنیم میفروشیم تمام رفتیم ماشین نشون گمش میبینیم او پارا برا بشی ای سلام استارک بیا ای پارا بشی ما او پارا яки бачо Opel Astra да Tojikiston и машинро нағз мебинам дар Россия запчастои и машин ранги запчастои BMW салонш хушруакай пробег 66,000 ну подушка заводской кузов дора крашеный элемент ну зато арзонай машин арзон но состояние более-менее создан нигокни гуфти фазин запчастош нархи BMW гуфтак и гапш ростай машина ABS кор накадестай барои ҳамун коробка қати мотор скорости машина надидестай нахаду машина мекша я маленький ошибка чанка проблема кадестай мы датчика ёфтум занг задам магазини BMW дай даги ҷое ки BMW да мо запчаст мехарем да ҳамуҷа да ҳами Opel фурӯхтаистай запчаст конечно да ки дар курайтари машин ну лучше ягон ки ярио мекунем Opel ганданау ки да Тоҷикистон ҳама Opel катияку да комментария мечаспонад да иҷа ин машино уқа қадр надоранд хеле ки да Тоҷикистон ай барои ки да Тоҷикистон запчасти ям бисёре макс так-то машин молодёжняй кузоваш хушруай салонаш свежая пробег 660,000 мотор кор мекунад автомат аст самое главное барои таксира ин машино намешава барои лично гаштани хита аҷоиб ну мефрӯшем дар охириш мефаҳмем ки чанд сомон машин ира ози мо ами 10,000 аз худ мекунем абеша соз мекунем ози якум мочра чико мекунем ушам нишон метиҳем мойка мебарем машинора мойка мекунем абеси ира соз мекунем ин айта мо ин машинора мефрӯшем и ягон долго нишон наметиҳем ин машинора ну зачем машин нахадоа гирифтем фурӯхтем что самое главное мо пул кор кунем да короче димша нишон темак димша тозака салон тозака ухоженная бачо Chevrolet Lachetti Universal сиденёш новая Макс чехолош новая я чехолош вместо да Camaro Chevrolet Camaro нигоҳ кунед ин чехолро тагиш сидени велюрайку барои ҳамун чехол задага мо даже накандаем намеканем ҳамин чехели аст ҳам хеле мевушем ну обычный машина барои боркашира машини зурай комплектацияш безеб нест ну кондитсионер дора гуфтагӣ бурин у ҳам кондитсионер дора кор мекунад кондитсионершо 100%. барои боркаши мошини беҳад зурай бисёр одамо ҳам хеле мошин мекунанд нархи ё ози мегум тона ай 450,000 сар меша нархи уш ай 650,000 сар меша и саршавиша мо да ҳамиқа мо ҳами вақти якм нарх шамонем басай мо да бисёр даркор нест ин мошино не просто пла замарӯзи намекунем долгада ҳаракат мекунем тез фурӯшем ҳамин мошинора Все, Макс, давай, как обещал нам. Ям 2012, ушам 2012. И машину аробаку зеби нақл кадан надора. Видео бисёр мешава. Харидем, фурӯхтем. Бачои, ну рост дига, и машину зеби на ягон X5 нав боша, ягон Porsche боша, я нақл кунам. Дета ароба охир. Ҳарша, ая одам харидестем. Уда срочно пул дар курай. Фурӯхт. Фурӯх корша буд кадак, тамом. Раҳмат гуфтак, то што мо харидем мошинша. Всё. Мо мефрӯшем и пул кор мекунем. Да переход мекунем и да сервис. И мойка. بچه‌ها عزیز نمیدونم چه سال کنم این خبری بزرگ این خبری زور نیست بچه‌ها سحری وقتی آیفون خواستم اومدم ورنه اس ام اس میاد در تلفن که ماشین فروشی برام رنو داستر 2015 هم سال دروغ نگم 520,000 так да примерно да 500,000 соебиш میداد 500,000 соебиш перекуп дак перекуп میگه ماشین میفروشم ما ماشین گفتم که تو سرویس ما رو بیار ما короче میخریم در 500,000 без торга 15,000 залогш партофтам а это набрали ки вақти ты залог мети машина нахариди залог возврат намешава машина перекуп эвакуатори худаш карди овард сервис мози видеоша мемоно бини машина короче мо нахариди машин дастурат кам задагием вақти омадак мотор головка блокш ну короче мотор под замен так мо лучше 15,000 месузем чем
600,000 бача, барои ки 500 та мехари плюс 150 та мекин ремонт, ну минуси сахт медаҳад да. Мошин нахаридем 15,000 сӯхтем. 15,000 бо чӣ мо сӯхтем? Мо гуфтем ки 15,000 ро бигӣ, короче мо намехарем, бара не биё 5,000 дига дем, бо додем 5,000 дига 20,000 сӯхтем. 20,000 рубли сӯхтем. Бача ҷон ки мо гуфтем ки бо нага ки нирӯзки ай моро фан кард, овардак номи худ моро бад накард, ме гуфтем ҳамин 20,000 таритра бихраву, короче ма 20,000 мошина гирифт буд бачо. Боз мо чико мегем? Итог мегем. В дальнейшем стараться мекунем ки видеои мо 30 минут нашава. 30 минут шумо тамошо намекунем. Нимат мегӯ акай фазли зурай, нимат мегӯ ки э дарози ваде тамошо намекунем. Барои ки 30 минут лағлақ кем шумо чико мекунем бачо. Ҳозир ҳисоб китоб мекунем ки чанд сум пул мо кор кардем дар ин серия бачо. Ҷокунем. Оптима дамо ғалтак 1,80,000 мошина фурӯхтем 1,700,000 дар автосалон бачо. 1,700. Чиста прибыли мо 620,000 бачо. 620,000 да як моҳ намедонам задни салто барам чико кунам вообще хирсандам короче. Дута мошина харидем, Opel Chevrolet харидем 820,000 рублей, ай бародари хидмо. Opel фурӯхтем 600,000 да Telegram. Chevrolet да Telegram партофтем. Шумо ноз гӯз кардед нахаридед, расудам фурӯхтем ёки қирғизо харидак. Мошина фурӯхтем 385,000. Чиста прибыли мо 165,000. Итог 20,000 дига мо сӯхтем. Намедонам бихандам, гирья кардам 20,000 минус. Аё то наброре ки яхел вақт зур кор мекунем, яхел вақт безе. Ну номи худ моро бад накардем, 20,000 да ҳавай додем. Калазат рафтак довольни. 765,000 мо кор кардем да ҳамин серия. 765,000. Ҳозир видео тамом мешава. Як бор да хитон савол дия ки да чанд рӯз шумо 765,000 кор мекунед. Агар шумо муси бизнеса сар кунед, 765,000 ам кор накунед, 500,000 ам кор кунед, барои шумо 100% бародар. Мо 500 та кор накунем, 400 та кор кунем, басай. Ну то ҳозира то тамошо мекунед, то не хишад метия, метарсед. Ну и кори шумо. Сами гари моро тамошо кунед, поддержка кунед, мо шуморо ёд метием ҳамин бизнес бачо. В итог да 8 серия мо кор кардем 2,960,000. Да 8 серия мо кор кардем 2,960,000. Ай бехарзи 2,960,000 мо дорем BMW и Kia Cerato. 1 миллиони ҳисоб кунӣ плюс 3 миллиони дига. 3 миллион дауҷа, 3 миллион дауҷа 6 миллион мешавад. Серияи дига да бевере нишон медиҳем и Kia Cerato бачо. Да ҳаматон раҳмат ки моро тамошо мекунед. Як бор дига раҳмати калон, ай шумо лайк, поддержка, комментария. 1 ноябр дарси мошин бизнес. Жатка бестед. Дайнаи номрои WhatsApp нависе. Мо шуморо сразу информация мегӯем ки кай соати чанд мо сар мекунем. Даматон хайр, да паноҳи худо бошед. Бестед як дига. Офис най мора ниё кин сахедо. Офис нишонте. Ёки бачо. Иҷа ҳама суратое ки ями да YouTube видео бурмодаги да Максай яги легенда уже. Максай бе ҳама ҳами да YouTube видео бурмодаги бачо. Иҷа офисай. Вақти шумо инахи бестам. Вақти шумо меҳмонӣ мебиёед пеши мо, дасти холӣ набиёед. Обязательно ягонча гирифта биёед. Ина дивана да 15,000 барои шуморо мехардагим. Да инҷа мешинем, чоя мерезем, инҷа мо мешинем, да уҷа Макс мешина, ин хашмо чақчақ мекунем. Даматон хайр, да паноҳи худо бошед.